Valentine's Day mukurche ekiro cy'abakundene eriizooba n'ibiri 14 byo kwa 2025 kandi eshahani ibiri ezo mwebazi ya TV West kandi ryo noreba amakuru agacenshire amazina Mbabazi Charity ninja kwisyaho amakuru aga na Sande Brian. Emeto y'amakuru ne kuchibwaho Yezamino na Nana Habo Mouthwash urwaniso mubwire bw'amino turi kwisha kwefuza Nana gishango za pharmacy, drug shops na supermarkets. Rose Form Mattresses hamwe na St. Ambrose Institute of Health Sciences. Omugacenshire kireki mwebare kumanyenjiri yo kubingoboro Museveni yasima abahereza beti no muri Kigezi. Jambo kyawe creation mu kitungireki. Okwesimira ekiro cy'abakundine abakazi nibo bakizayo kugurira abashijo muri Mbara. Zaha byagana abanyishenzero batongizo project ya mize ya miliyoni igano muri Shema. Project ya mize nerenze miliyoni 10. Emeto y'amakuru yabane kuchibwaho Yezamino na Nana Habo Mouthwash urwaniso mubwire bw'amino turi kwisha kwefuza Nana gishango za pharmacy, drug shops na supermarkets. Rose Form Mattresses hamwe na St. Ambrose Institute of Health Sciences. Mbabazi Charity na Sande Brian agana makuru agacenshira mbwijire ebyaro bitano omuwode ya Shozi omurikabohe division ya Shema municipality batunga amizi marunji hagata pwanyuma y'abanyishenjero kutongoza ho project ya mizi kandi rukwija kumaraho miliyoni igana. Project ewe yaba Nile Breweries Limited nkakasima kubahira mnywana wabo Dickson Kateshumbwa kandi amiza ganugija kubagari ya gabusha mpaka rasti. Project ya mizi nerenze miliyoni 10. So tuzakora mizago tukataha abantu batahe bidomora twareba edakike zikutwara kidomora kukiza twashanga ngo mwizoba rumwe amize ngakubagara mingi kugira ngo kubaraga kore bakataona pump neza kuba nekora on the time. Resha Breweries each supportingire kujya bizaga aganjezi okura ngo abantu bicu batunga amizi marungi yako kunywa aho kuba umuntu yabaye n'amizi marungi n'endwara nzicenderera amizaga nibije kugiho mu ibare rya Nchwezi batyo bagatembye hakashozi rero babone kugagabira byaro bitano hatari mu kushorora. And we shall put an underground kind of tank. Then from there we put a pump, a solar pump, push this water up to your 12 into the tank. Hata barikwenda connectinga umakagawo direct turebe twaronda tuta pipe C umuntu wakubasa kubana ndakuteko mukaye ahe yari kutwara nkahi. Kateshumbwa ashabira baturo kurunda makachi kwa kararebera mizaga ngwabo kubanekera bonawe cyabashakire 0 umugandi abatura bo mu cyaro cya Mukabara umugombora ya Kizira Mfumbo mu district ya Kikube nabo batungira mizigana ikondo banyuma yo kumara imyaka mingi barokweje n'isamiziga bizuba hamwe n'inyamishwa na ikondeji yakozwe b'ikitongore cha East African Crude Oil Pipeline hona nabo kiro kuzakora umudumo gurije kutwara amashuta gatagiji no kurugaho yuma kuzatanga muri Tanzania. Amba program tukatwina kubagarura izuba lyanyu
twabasubura twabagamba mukamoitaka ifukula akabali haitaka kasasulwa baitu itwe community twajantu abakoraki twabasabe itaka twina buchweka Sande na obi habuli 10 mu district ya Kikuube obwa maisi tuli kubi baitu mukizira nfumbi eyongereza ha buchweka bono butwina mu Kikuube twina buchweka kienda na obi habuli 10 umukoro ogu nabo gwikirwa abembezi batara bamwe na bamwe obato bumwatunga ezi projects amaziba mwagatunga cyatushemeza kugira ngo hariho water committees mwamutine committee ejina nkati mukajirebera kurunje. I can authoritatively say that the water which is in that borehole is 100% clean. But if you use a dirty jerrycan, that water may reach at your home when it's contaminated. Bisemererwe mu amazi gasembeza. Nkanyoha ati namani gamboire ngahura nyine kusemererwa kwa mwana. Gasha kwa Mike atwakire hamwe na Ambrose n'agaba katoto. Mwebare abashatsi bitu bamakuru abahinji bomwani abarukurenga 16 kurwo mwishaza erianya bushozi Kiruhura district bataya yiro muhinji bomwani omugombora yasanganya bushozi batangarira obwiga obwaine kurwo mu kwingo mwani. Fred na Anita Tkunda nibo bina makuraga. Omunyishengero wa Nyabusozi Wilson Kajwenje no watebekanise omushomo gukorwa magombora 12 ogukorirwe omakaga kabiri sa Enoch omuri cyakategere omurika gwa muhuku sanga Nyabusozi kandi kikure kitwaye gaha ekiyabandize kukora no kuronda mizi agatura gabuzoro mu nsomo yatimbe kibungo yatamwa mizije yatamwe nsheke ezo kutwara mizi zikazito mutanka akeshera enteze. Kajwenje ashoborire ngo Nyabushozi teshemere kumanywa ahabwa amate n'ebitoce byonka. Kizubu cya Nyabushozi okutahinga ebyo kuriya bekera nahabo kuba Nyabushozi nensi ya yenjuranke so wareba umuntu wagera mizi akagekorra nekintu cyo mugasho munonga cyukushomesa abantu hata mwana ogu guhinga kwagu ubanza ronda mizi wagera mizi umwana waguheza bakwanyo nuko kwa mukaga rimba ni byari umwana gwa gitubire kizo kabeta abase kugitamu amaju emuhere kutimba no kuhangusya izuba no kutungura ebyo burambuza izuba ryanje rinkozere tire mwazo na 25 konkaterka hwiri bana nsaba government yani mpwera empereza tractor. Omugandi abahinje n'abariso mu district ya Rwampara bashabirwa gukoresa empinga y'umurembe kwenda kuganyirwa ombuhinji n'oburisa. Nazo muri myeri bankemere binyansi nijana ya rutoke rwanje mwana we wayikanko mu rutoke rwanje mujyo tuwe bari nk'ebitoke nk'ebihimba n'ebindi bihingwa mbwene byakubene bitubisa ati ebyinyi nibigwera burisa mukati niratanche groupe cy'abana batanche kushoma mukati ninda bamwe tukatwa n'umwana university mukati ninda bari abana batwara abana university hadi keju groupe nice tuyambere nyo kumuza kureba rwa middle income country ekikomanyisa ngo abantu bona mapolisi sente hati waba tine sente mu ngaro no butine mwanya kukusitamamu. Anyine Fred na Anita Atkunda. Mwebare abashatsi bitu bamakuru abakazo muri Karuganga makatete Mbara City bashomesiwe okukora emyuga y'emikono kibase kubahwera okurwanisa oboro omakagabo. Ebi biro muri Karuganga muri Katete kandi bandize kwego gukora sabuni okubire kushagishirwe abebembezi batari bamwe na bamwe. Yo mwebembezo kebembera abantu bakaguma bajyabo emyaka 5 bakaguma bajyabo emyaka 10 umuntu akarga hakazagwa yomo akarga hakafari yomo abantu abo kwebembera cyo gukora no tabijero ko twabegeza keke yo mbafu ngo umuntu no basateka keke akasijirika wabo bacarabizi bareke kushabiza karengana n'ibindi. Twego kwakora keke twego kwakora sabuni bwene kurugizoberi oboronyo na bingo mukayandi. Abantu bashabira kwegitira hamwe chwere government okubakwatiraho abacyara nimbeta mwena mukume mukore ebintu kebe ahubwo kuva president nasibana
batambira abantu gukore ebina babatere musente na mwene chikuru nokureba ngutu abasha muri groupe z'abakazi maze bazir class kwani basa kubekinga keki zanje nzikusentunga ndiyo bwebembezi bwambara University of Science and Technology batiramana mu kutendeka beji okutamana mu kuhangahanga emirimo chweri ibirari emirimo eritechere mushecho mu ihanga eki kitebakanizibwe gukora okurabira mu nkorensia ebesere University Community Based Solution project tegekatandikaho okureba ngo yahereza omugisha universities okunywana hamwe n'abakozi nanga n'abakozesa aheru mujungu nuko tukweta industries ikigendererwa cyecyo no kugira ngo imyete giti yaneza kweza kushoma ebeneshange muri yo gukorera ubu enkora ya University Community Based Solution Project yasiyabeje barukurenga mu rukaga abarukutendekwa kandi bakatunga ibyo kutandikiraho bwa nyuma yo kumara emishomo yabo icyo rugira muri yeju project ubwa hati no kureba ngo tubine icyombe ko umutukuza kuba zumbura barabwa mu field bine business zabo tubeleta hanuya tubasha like paper bags and boxes, and we are happy to now have a workshop production point. Abwa TV West and Adolf Ayereka na Susan Charles Sim. Mwebare abanyamakuru bitu reka tumuriho tugaruka na garukorata. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Otwiro inechetengo chokushoma bunasi obuzarisa Evelyn Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi hari Mbarara Community Hospital ija oyetunjiro bukugu okwandika beje basya kuri ni kugenda omisha hishomero ebiri kukiraho terera notu mshanje ibiri kinana neina 13 5 ogambe na academic registrar Evelyn Health Training Institute Mbarara City, improving community health. everything kubienda Penkoni yakwera utamuyo mu mudo nokora ekikire wanywa mpenkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje noenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinywa de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Osmosis again. Osmosis tried to pay. Money wasn't enough. He checked every pocket. Money wasn't enough. Osi, we're sorting it. With the momo, we're sorting it. Osmosis checked again. Money still not enough. He looked everywhere. Hey, but what is going on? Osi, we're sorting it. With the momo, we're sorting it. Sita za uzazi takumara. We're sorting na MTN momo. Kwa momo app ninga shonyege star igana kaga ni 5 star 5 hash ukongeraho na momo advance kandi ushashure biruzi usindike sente ninga shogure bundles. Twakuretera ishomero Nyamurungi Light Secondary School Nyabubare Bushenyi District abana batano nibo basingire no bubonero 8 omuri 8 ombya sine yakana 2023 abana 97 bakizira mu first grade kandi sine ya mukaga 2023 atkunda Osbert points 20 BCM na Sasra Owen 20 PCM atamba Mark points 19 BCM muchunguzi Wycliffe 18 BCM
BCM Mushere Riston 18 BCM Mwine Collins 18 BCM Turyagumanawe Kenneth points 18 Head Kabito Anthony points 18 BCM bakine emyanya musine y'okubanza okukasini ya mukaga iwe tire simu uyetungira umwanya noti mushanje not ashatu na mushanju anana mwenda 30. Valentine is coming. Valentine is coming. Valentine is coming. Do not be left home this Valentine season. Participate in the Rose from Valentine Challenge and stand a chance to win a fully paid dinner or better high-density mattress in 8 inches. To participate, take out your phone, record a short video of yourself, post it on your TikTok handle, tag RoseFormUG8, put the hashtag RoseFormFamily, and do not be left out of the fun. Roseform, a world of beautiful dreams. Happy Valentine. Manager, ogito wagito. Konka batumu kidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ atumwe na wearing ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara cake ni shamushanju. Nizeze zenyune. Byo ni shara cake tukazakunywa mbogo. Na wampenzi yona nesente konga tanywire mbogo. Nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera. Ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Skylight Hotel restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahibaru kwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na cyamushanere kutandika shamu kagazihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing, hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona ngabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses. Netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu rukunjiri kandi okwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba zesimu 0 mwenda mukaga mwenda 0 Kurukayo mkahumro President Yoweri Kaguta Museveni yasima bebembezi bedini omukyanga echa Kigezi sub-region ahabukora ekiro kubaska okurwanisa obworo ombyanga byabo. President Museveni yagambe ebi obuyabana igora hengo tishatu ezikozerwa mu rurembo rwa kabari omunkore ya Uganda Support to Municipal Infrastructure Development Additional Financing ningashu SUMID program. Engute zigurwaho harimo rwa Nkosia Road, Bushekwire Road na Rushoroza Road kandi zimaze rosente z'uruhingana biliyoni 2.5. Aba Multiplex Limited nibo bakoze ingutezi bakwatanise na Ditako International Trade.
President Museveni ari kugamba n'abahika ha mukoro ogu yareka ko abanyadini bwa hati n'abamanyira enjeri yo kurwana isoboro kandi ekirahwera abantu bona. Jambo kya wealth creation mu kitungire ki. Kuba first of all icyo kubanza engire mu kugambira abantu banyu nkuko bishop yanatereza ubujulizi ukwagize urumungugu bwo kweta abantu kutere nduri y'uboro uri mu kigezi aketa abantu akagamba nabo kandi manyangu n'amakanisa n'amakereziya gugonka n'ubuyako bishop Kalisti nkamureba umunonga ari mu byacyayi nabwo ninjagarika ninyeta bacyayi turebe kutwagira ibyacyayi byankore na Oguya yereka ngo no barukora inguto bakarete ntunguka bitintasa yo maka ekugumera ince tine kivarukija kuganyurwamo. Tukajya stinga ko kuzaha nguto zonka nkeje nguto ya kabale nyonka bandu okugitera korasi umuntu babandize nirikuno na kaganisha kuruga Kampala kikakabana bagitera korasi katuna tabara gitera no shuti katoneka kumamanya nitso twagitera korasi bwanyuma something bwanyuma beti kabare Kampala kaganisha mbole nyingoto ya simyaka makumi mukaga ine korasi kongo kuza kurgaho waza gukora census kurgaho Kampala rushanga aboro bari na korasi ya aboro bariya batayi achi korasi kurebenere tentunguka kandi aboro bakora cyane korasi kero habwenje so when it not interesting when hati Yesu akabatagwirije akagera ati seek ye first the kingdom of heaven and the rest will be added unto you. Right Reverend Karisa Rubaramira Bishop wa Kabale DCC yereka ngo Kiliziya nayo yihiriye kurwana isoboro mu cyanga cya Kabale. Ubo's statistics confirm to us that our poverty levels in the Kigezi region had gone up from 12 to 27%. I got scared. And I called 6 leaders from every parish. We sat here, we had a workshop. We got people from Kampala, they taught us. And we sent these people home to go to see how to improve revenue generation at institutional level, at family level. Shinga enguudo zino ezikoleddwa, enguudo zikoleddwa wano mu Kabale municipality. Zimazeewo obumbi bw'ensimbi 27 enguudo 3 kyokubanza kya byona n'okusima president habw'okushyikiriza okuraganisa kweyo kuyakozire 2011 okwo kurebeka mu kashozi ka Rushoroza ekitebe kikuru kya edini enkatuliki mu Kigezi kyatunga enkuuto ez'omutiima. Meya wa Kabale Sentaro byamugisha yereka ngo baraye bateganisibwe mu project egi mbabasize kukika businguza. Ekyo kubanza enkuutezi twikirizibbwine contract ekagabwa 2021 konka ahabwa contractor kucereregwa n'okutaba mu serious enkuuto tubasize zibanzire emyaka 3. Of course kikosizeho abo kuba waza kureba ka consultant akashemere kuba araturamushashura esete zo kumara umwaka gumwe konka tushashurire esete zo kumara imyaka 3 cyamayisa ngo umwaka kumushashura billion emwe turaza kweshanga turi kumushashura billion 5. There's a problem of Africans not wanting to see Africans construct a road because the infrastructure is the biggest business in the whole world. So some Ugandans still think that Africans should not be allowed to construct a black road in Tar, because when you go to Tar, you are talking about a black road. President Museveni niho kuyerera tayo mu Kigezi aho bari kugamba n'abanyamakuru izuba rya nyincakari gasha kwa job na amanyo mu Kabale. Job na amanya reka tumuriho ntugaruka na ganda makuru.
Praise recruitment experts, jobs abroad, n'amashemerwa mingi. Nitabarusya ubona batambwire wike hwire. Kandi ntumanyisa abantu mwena, nguni tuchenda abantu bingi. Abashija n'abakazi, abojo n'abishi. Emyaka binagumwe okisari ya 85. Okwerera chai chenyonyi, Dubai na Abu Dhabi emirmonka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides and aircraft cleaners. Turire Christmas muri Dubai. Ukwehandisa no kwabusha. Amataji gabo gona. Ebirukiraho tera not mushanju ina not. Emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga not mushanju ananina hatano ni itano ninga not mushanju ina not emwe not. Oino mukoro nkembaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kensheko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room nambi 17 Harimbaguta Street omurimbarara City okumanya birukiraho tera not mushanju mukaga atano ni itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burenge rw'izoba abino buhereza bw'umurembe konga shunze kanibo kira kweshongora totera yo kamu ichenda ngonywe kabiriti wamara kunywa kabiriti nuhurira waba kurungi amagara gona waba kabiriti ichenda ngonywe kabiriti ora kachunchumuro kanywe karakumaliriho kandi karanywebwa buri muntu wena abarenda kushubura karyo maduka no masupermarket gono mwihanga heresime yazuru mushanju itano chenda nibiri anani itano Ejini St. Aloysius Girls Secondary School Chitanga erukushangwa muri Chitanga Parish Kashambya Sub County Ruchiga District n'ishomero ry'abishikibonka kandi rurukuraza beji ishomero rikatandukwa diocese ya Kabare kushomesa umwana wo mushiki rikamutaha mutindo ishomero ryine karumagezi library oburaro burunji laboratory ya science amashanyarazi ebyemizano okweshongora scouting ebyadini eby'ubuhinji n'oburisa eby'emikono hamwe n'ebindi bingi okwehandikisa n'okugenda omu misho ah'ishomero okumanya ebirikukiraho tera noti mushanju noti 3 21 19 noti 2 ninga noti mushanju 3 chenda nina chinana na mukaga chinana Wait, you drink and drive? Neda afande, ene muri kugira bantunda Buganda kumbucha. When nani there is a new product you have on market. Afande oga Buganda premium lika. Afande onywa mu wekari wanu wacha wewe. Imweli acha ushinda na bushinda abasajja bucyanga bakora bakoze Buganda premium lika ukawulide kanu kapya ababugende kombucha bakafuru mu kuyiya natema kuletedde ekipya Buganda premium lika ona sukulume ku byokunywa ebirala muwomo muwevu atetaleta hangover Buganda premium lika atono yayitiridde ekyokunywa ekisukulumye Musego abadde omulwalya katoli ku ndongozi na nanywedde kano kaalo vera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kati katyebule mutoolo okolola okotyongoka kwata kano muzeyi kano bakayita batya pineapple chawuda drink kakamuddwa mu nanansi bojo mutoolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu tomorrow must be greater than Lyantonde School of Nursing and Midwifery nibetabe jumwena abahereza senior ya kana hamwe na senior ya mukaga kuija kwehandikisa ahabwa amashomo ga certificate hamwe na diploma ombonansi obuzarisa hamwe na lab technology omwejo rukwenda omwanya oshemerire kubashikiro kubara orujungu hamwe n'ebya science kandi yorukwenda kushoma diploma oshemerire kuba noboyine certificate
ishemero narushangwa ryantonde aharuguto nyijendwa rwa Masaka Mbarara nituza kugaba hafu basare ku rugo mbwa kabaka bwa Buganda bakumanye birukiraho tera note mushanju 5 mukaga anani 3 9 10 neinga note mushanju 8 mukaga nshanju 3 nshanju 5 ashatu na mwenda. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Hani mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Nitukuhisyaho Mbarara Institute of Health Sciences and Management. Ishomero lyonka ericyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma omu diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekika higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi shomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyejendwa eyambarara isinjiro odakakiro mutahuni ya kaberebere okumanye biri kukiraho note mushanju 2 kaga na mushanju 32 kukaga nemu. Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. St. Agnes Girls Secondary School niryishomero rya Elevo yonka ryabiki kandi ryo muntu buntu mu Uganda yona nirishangwa mitazigana aharuguto nyigendo rwa Bushenyi shaka heyi n'amaduka ga St. Kagwa niryakira beji abedini zone kandi riturerye cyo kureberaho umukoraje bigezo bya senior ya mukaga umyaka 19 irya marumbo hereza ishomero bino buhereza burungi kabashomesa batendekirweje security ninungi nibaryaje binemice mirunge kukirayo binamashanyarazi amiza garukumara hamwe na DSTV. St. Agnes Girls Secondary School bakizire kwejumbira mu nongo mbyo bwegese hamwe n'ebyemizano kompira gwebigero gwabiki ogwengaro ogwekitimba okweshongora hamwe n'endijo mizano mingi manya ibya St. Agnes Girls Secondary School tibikwayo wenda kumanya biri kukiraho gamba na headmistress hasimu note mushanju 82 anana mukaga atano na mushanju 36. Olina omutwe oguluma emimiro egiruma ebinywa amannyo oba omusujja waliwo Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. Tumu Medical Institute erashangwa muri Rugongo Karongo Buhweshu District barakira beja bojona beshiki okwisha kushoma certificate yo nursing certificate yo buzalisa midwifery diploma yo nurse extension diploma yo buzalisa extension itenda cyo handisiwe mu bwijire omu ministry y'obwegesi nemizano kandi na center number okuruga mu Unimap itenda cyero ginentani sabwo buherezo skills lab ejire byo kushomeraho abashomesa batenda kigweji library ejire bitabo internet na wifi ya bushabwa beje na staff igwariro ryo kuragurira beje bagwara intambura ya bushabwa beje babarahumura na babarahumuruka ebyo kurya biri fresh kuruga mu famu zitendekero abeje bona baratungo buraro bwa busha umwanya ni muhango kandi gwehererire abwa beje kushoma kurunji abeje barashoma certificate barashashura sirinje miliyoni 1.50 aba diploma bashashura sirinje miliyoni 1.40 okumenya birakiraho tera not mushanju 5 mushanju 5 3 10 excellent innovation and diversity in health. Kurkayo omukahumuro obwe mukuru wihanga Yoweri Kaguta Museveni hariyo mukutayira ecanga echa kigezi harjiro yashaba abatura baruciga ebibyona abigambire obwabeire ariyo mu ruterane rw'abantu bona obwarukushomesa abantu ebicenderwa bya parish development model ahachaita rushebe yaho muri Ruchiga district.
President Yoweri Kaguta Museveni nagira nko bahereze kuruga omukishaka bagiraho orutaro rwo kurwana sobworo mu bantu ba burijo niyo shonga ahabwe nci baresireho PDM. Nitukuhisyaho ya twena amashanyarazi imbuto amabaro amashanyarazi ibintu uko bega n'uboro n'ibyawe n'umujiyaho. President ayongire yahiga abantu kuruga omukyanga cya Kigazi kureba ngo bashomesa abana babo ngo habwo kuba ni kimwe ahabigendererwa bya government ya NRM. Umwana kuba batashuriye niwo wanyo byashoma ukwenyese cyo kubanza n'uko natashoma wamusera usera n'ukamanya wamusera wabaye ikindi ndi tuwesera. Dr. Chris Baryomunsi nawe hamukorogu agizire ngo nkabebembezi bo muri Kigazi nibaza kutaho buryo kureba ngo barwanise ikintu cyo kujwanza idini n'ebyo butegeki. Omukoro ogu gushyirwaho abakuru bingi kurwa mu gavumenti ba minister hamwe n'abanyishengero. Gashakwa Dan Basibye na Kate Atuzariro. Abeji ahishomero erya biguli SS bahishire bya senior ya kana ebimasire kushozebwa hishitongore cyebyo bwegese ebine bindi birayishomereri kandi nirishango muri biguli town council district ya Kamwenge. abokora ku binje byizu bya senior ya kana ebimazire kushozebwa hishitongore cyebyo bwegese twatiro twakora kurunje byezo byitu ahabwo kubejikarichira mebire tango wano jhura twagezeho kushure bitabo yatwaraza au tuzi bandambara kampara ibintu byona zetagiye zashoma bari karishongo okutanaho nebyize bindi ebi bibiri biri byinjenirwaho y'ibyo bwegesensia kandi abana bagira ngo bingi babiri batine masuku go kusinga kurungi Kozere bihi 5 na sihina nimpabura abecha abaremba somusini yafona bakiriyanse koteka concentrational do byani mukashomo akakora abana 16 kandi ubona bakozirege bija bine result 1 ubuya abashomera ga government ndashishwa bahetse cyazi amusore tseda omutageza buye kandi kiretera n'abashomesa bonka baragasinga kihendera abana bagwire batarifika bonka kisima staff yitwa yebembe ngoma mkatumere areas na enoka ishomerero n'umwe amashomero ga government agakozera mu district ya Kamwenge umugandi abashomira Kashenyi Model Primary School umurushenyi shaka municipality bahire byombe ko bishomereri bwanyuma yo kweragana soko ruhunduza aba basimire ba obiza mu n'aba OGs ahabwa amana gubatire mu kuruhimbura twiho yona
twatore emawesia twateguna mu batwasi okay twakora orubaraza rubona rwayitorora ishobora twakora na floor za classrooms kandi yagira ngo cyakurushaba every time we have to make an increment on enrollment of pupils, which I have done. Kashenyi Model Primary School negamba kubetwire mu ntaro za Mbabazi batarukwikirezana ecyagarira inyuma mutindo gwishomereri. Abo bana batashomera no babuza kutwiba. Ashobora cyangwa muziki yose babaye. Eze buzara brand. Abo bana batashomera babuza kutwiba no bazagumana bazara amahega no babuza kuturoga bituma project. We are also sacrificing our investment that was supposed to be investing for our future because there is time when I want to be old. How we sacrifice? Why? Because this is where I come from. Obiz hamwe na OGs hona baraganisa kutandika kombe kechombeko cyekijukizo ekyemyaka igana y'ishomero mazire no Stanbic Bank Kashenyi kubakwatiraho na miliyoni 10 gasha kwa Anthony Twine hamwe na Ben Muhozi. Mwebare abanyamakuru bit St Anthony Seed School ishomereri libire ryinabeji 95 kandi bona bashatagwize buzamu bari kwija bari mu result 1 obwe bine A na B zonka ishomereri ntishango mugomborera AR wengwe kandi neri ya government. Mukuru w'ishomero rya St Anthony Seed Secondary School Sister Victor Turyamachi nagira ngo abeji bona 92 bashyikire ebigeze bi kandi basingire buhuje yona. Mu district yona nitwe twasire umwanya go kubanza. Abana 95 bashitamire bona bahikira Muchibaleta result 1. They were 95 in number and they all managed to come in result number 1. We thank the administration for providing us with the requirements. When we talk of the requirements, we mean the laboratory, the well equipped. Abeji basimire mukama ahabwo buhanguzi obashyireho. Otherwise, I also thank the students' fraternity for providing us with the conducive environment. Nisima abaziri abako bakoze umurimo muhango batuhereye fizi umbwire batu basa kujaji baza kwika. Mukuru w'ishomereri asimire government abo kubakwatiraho n'ibintu byinji inka za computer ebyombeko n'entebe zo kumara n'ibindi byinji. Kutwambekera seed school ekasinga ikakurungi munonga abo kwa bakatuha ibyo kukozesa. Omugandi abashomesa kurgo mu district ya Bunyangabuntu bagira no kusihati bakiri no baritana kushobora bazire ebirigiro mbigezo by'ikibina cyakana abo kugira ngo tubare kubyitegereza bamanyaru skwesega orukora nko muhandiki w'ikibina ekirukureta hamwe bakuru b'amashomero mu district ya Bunyangabu kandi umukuru w'ishomero ya Rubona Senior Secondary School nashobora hati ekirukutegamisa abantu aheroko ni yo kugira ngo tubare kumanya abana aba bakozire bata habo kuba bagamba ngo abana batungire bagiye kanka grade yo kubanza yankatera grade yo kubanza nkeyira umwana yineho akabonero akubanza mukimanyisa ngo ashikire kandi naza kutunga certificate. Abazire turiyo tubashobora ejo ebizamwe byo bishowire abo kuba abiroho interns barugiro mu grade hati twaza results. Ebintu byo birebire bigezo byo kubanza gukorwa ahansi y'enshomansya eyi government eresireho eyibakweta new curriculum. New curriculum egi necetagwamo okushomesa abantu abingi abarukwataho na curriculum egi hariho okwegesa abashomesa bo abeji bagambire okubashangire enshoma ensyeji gisangire muhandi kurungi handi ina mu buzibuzi buteito habo kuba oburungi bwayo ni bwizira mu kugamba ngwitwa abana intuikirizibwa kubaza nabegesa beitu gasha kwa Juliet Charsima na Jonathan Tsingwire. Mwebare abanyamakuru bitu reka tumuriho ntugaruka naganda makuru.
this? Hey, ha, but you can test it. Ooh, ha, but you can test it. Everybody grab a bottle and sip some. It's Mirinda time, flavors unmatched, tongue tingling, thirst quenching and bombastic. Oh, sweeter than sweet, bolder than bold, flavors explode, making you go ah. Oh, you can test it. There's no flavor like Mirinda, now in a fresh new look with the same great taste. Enjoy the tongue-tingling flavor of Mirinda Fruity, Orange, Green Apple, and Pineapple. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Hey, Nkowe High School. Na wana tufunye wo muwanguzi owa MTN Momo. Ye wangu de school fees ezo mwaka mulamba tebereza. Hey, owuliro otya mutima kati. Banange sanyu lyenye nali amochi wagonya njaga nyangu wamali walonze erinyo. Eshishi? Njani awangula school fees. Eza Momo. Eza Momo. Ezo mwaka mulamba. Okumalo mwaka mulamba ndi musanyu. Oh my goodness. Banange MTN mwene yanza ne yanze. Wanje? Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kubiriza muzadde munange yonna joli. Wallahi isa serious school fees for Momo Pay. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year. I wake up full of life. Through every dream you're a form, I feel alive. Sleeping takes you places. It's the beauty of the morning. I rise like the sun. You're a form, does it better. You're a form, sleep better. Okubyama kwawe kurungi nekyo mugasho mnonga ahamagara gawe. Oye chajinjena n'omufariso gwa Euroform rero oyo mucho ina mani buri kasheshe. Euroform, sleep better. What's our topic today? Okutambulanga kinawolo. Bera mukirasi. The biggest back to school promotion is here. Bera mukirasi. Buy Moffitt products worth 15,000 and win a bucket of basin. Buy Moffitt products worth 20,000 and win a bucket and a soft dish. And when you buy Moffitt products worth 45,000 shillings, you win a school bag and lots of other prizes. Moffitt, all day. Ganda makuru obw'abakundine bari kwesiimira ekiro ky'abakundine ekya Valentines aho mu Rembo Mbara abantu bariyo nibagurira kimwe ebirabo eby'abakundwa baabo twahika omu myanya eri kuguzibwamu ebirabo bya Valentine kandi aha abakazi nibo bakizayo okugurira abashaija.
Nga TV West twahikaho mu myanya itari yemwe n'emwe ahebera bya Valentines biliyoni buguzibwa kandi abantu baba bariyoni bagurira kimwe. Valentine eriizooba ni irasofa biliyoni 20 abantu bariyoni bagura kandi expecting yangu Mbabazi abatumiza kubona twale birabo abakunda bana ibintu muje mugure birano yabe ne basika kure binde bari batuza ne koko ebirumwe kino muramwe n'ubugaro omubirabyo ebyasingayo kugurwa ni za Teddy Bear ninga shebidodi otumuru n'ebindi. Yasingayo kutambura kebimuri koshi ndikura ni shemeza Valentine cyentware shaka uko kugira ngo cyo mutware shaka kibasi atwara kakaki kuba niko kaseta kakuba nabasa ungako kwa arona ko mugambire cyentware shaka kugira ngo kaci omubirabyo biri kuguzibwa harimo za Teddy Bear ziri hagati y'emitwaro 5 n'emitwaro 3 n'esheka ebimuri biri hagati y'emitwaro 5 emitwaro 3 omutwaro 15 hamwe na za wine. Omuganda makuru kandaga ebyemizano y'empaka za ligi y'amatendekero eyazano eriizooba timu ya Eastbat University yagwashikazi na timu ya IUIU ahagoremwe andijo omuzano gwazanirwa omuri Kanyanya. Omuganda makuru g'ebyemizano empaka za ligi yabuncherezanizwa emisamu kuhindi izooba lya nyenshakare n'emizano mushanju kandi omuharimo gwa Arsenal na Leicester City oguri kutandika shaha 9 n'ekicweka. Saka a weekend eji harimo gwa Tottenham Spurs kutayisa Manchester United Sande ashayemwe n'ekicweka kandi aba United neza kuba 18 abazani batana harimo defender Luke Shaw, defender Evans hamwe na defender Martinez oramare season yona atarukuzana ahabwo buta Tottenham Spurs tena batebe Richardson, Dominic Solanke hamwe na Brennan Johnson. Timu zinde zirazane almu Liverpool ine Wolves kandi Manchester City ine Newcastle United. Bariho kureba amakuru agacenshira ngo ngo twabasakwisiyaho agani gategereza nyinshi kare wanayipaisi yahaga na Mbabazi Charity na Sande brand twenda kubendeza weekend enonje. Bereba ne kuchibwaho Kituze Farm Company Limited, Tina Events, hamwe na Exodus Schools. Program okumbereba yes musibireje basebona abanyabaho kundeba TV West na Hindra. Yes. Abatina Events program okumbereba msibireje basebona abanyaba kundeba TV West ne Hinda Tina Events abantu bo bine ekibakweta ngo ne mega tent mega
hata bakuza mukoro ya president abakuzo mu mfuzamani abakuzo mu mbaga abakuza mu nkiko zamani. That is the tent. Aza nehereza abantu obusinge abakanemera abantu manyejo mega tenti wotatire mu butebe nekwata abantu 15 bazingo shoto babataro. Central Market Building, Mbaguta Street, Mbarara City, room number 17. Nwaza hono boshango. Tutuzi drink necho kunywa kirungi munonga no kinywa obaje kandi ogoma oyino businge. Exodus Schools erinishomero nishomero yamana munonga kandi ndisabana abana nibaika ikiwa kutokwika bwana first grade nabaryaji. They have well structured library bya science mbabye bembezo wakiso Hoima Road forms in Western Uganda speaking wa Mbarara Modern Primary School near Desta Cathedral. Turebere ngo amuzire omusoma ine muroro eyakuprayinga abana bawe arebe inte tukuba byo kubota kumanya ebitukwata kumanya konka with time tukiza tukabamanya obu tubere ntuzika ishe wa kano idisina karema abantu bayembaza speech twagira ngo kano shota bazire tuino kwegendesereza kantu basa kusigira abana bito bugiga nemigisha no kumanywa twaba twetwarezeje. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ngo abantu bakazoma omukitongole cha revenue ba cyabarema baryangatanise sente cha mutegano somuntu yaronda mu abantu barumo ruzochi barumo Pastor Kayanja na nabandi yabeta atumugendere munondondera abana bahereze kushoma abakorwa mu makaga barokore abana bakorwa omaka agaramu edini abuna pasa korana nchimanyisa qualification yawe ejo baje ko Geoffrey Butume speed now ekibuzo chikanchi kankora tariki abazire be barabata ngabasi abazire be tubine shonga konka mwe nabasinzi shani warjiro muchome mboina taunjimanyisa ngo byayanga wahora so abana abo bakaba pickinga abo abazire babo okubabere bari shiwana karema akaryo mburuzi nano mukazo waryo murokore so baro bamuronda hibaje kumusanjiro ko za kabare ngukande Bishop Onesimus by that time he was not a bishop kumuri recommending o amuru recommending no wishemwe asimwe Onesimus omweti yakora ito twatina nakarema konka mana kagiho muri yishe. What are you talking about? Nchecho ngwabyo akore byona omanyangu mza kwereza abana bawe obuganzi mza kwereza abana bawe kitinisa abukecyo cyariya omwana wo mburuza abukobwa wa reverend babira butungire tubarese rwengoro ni yanyomazo omwana wo mburuza imyaka 50 plus akazikwa vice president kibanyi manyisango omukijo gwa ketwazaje aromusha kantomerera petrol station